Kira tukang ibul kau ndak lo kancap perangai dah. Abang. Kang ibul yo, nah salah pada tukang ibul lo marasin rumah Yuki tu nyo nyapu pagi gitu ah. Nak melawan Yuki dan jual. Iya Bang Tony nak melawan dah. Ah tuh. Iya Bang Antoni, bayi mana lah ke Bang Panjul tuh, nggak usah ke tempe-tempe Yuki lah berang aja Bang Antoni. Mana masih lah Panjul iya itu tarui, nggak usah sih apa kawan lah. Yuki berhak bagian, nggak usah dan bagian lah dan kalah selalu. Bang Antoni mah, awak sayang sama Yuki tu cek. Ada yang sayang doh, Yuki lah ngambok coba mana sudah Panjul iya tuh, usah apa kawan-kawan di Yuki lah. Cek Bang Andi mah, dia beranak ketik Yuki tambang cek. Bang Andi. Yo, anak ketek, dan anak ketek, dan enam. Tu sero kotok siapa bantuan dia ke? Bandi, bantu. Melawan di awal tadi bang, nyogas-gas sewa di awal kan. Siapa nama saya di sebelah tu Borneo namanya. Lah Dominic. Nah, dorong 1 menit yo. Nio dan. Dominic dia gosok gigi. Ya, 1 menit. Hilang listrik dan gara-gara jalan kali. Bau nangok lah tambah kancang Yuki ya, capek lah gosok gigi. Ulang rame kok ha. Ada menenggang sakit ala dah. Jadi angok lah padih, bona lah baciri, ndak yo bagasu-basu. Cantik, cantik, Yuki cantik, Yuki cantik, 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 Yuki cantik, Yuki cantik. Angoknya ndak babaun lei do, angoknya ndak babaun. Jangan patah lu sikit gigi tu Yuki. Iko bangi atau bak gini ko. Jangan mau deh tu Yuki. Penonton rami beko salah sangko penonton mangi-mangi mak Yuki ko cek. Woi mak langsung paus lah. Gosok gigi tu Yuki ya. Alah. Bang Andi dia kerja kajui udang dek Bang Andi ya. Woi tembak lo lihat. Dek, tanya pakai sabun atau pakai odol tu situ. Pakai sabun apa pakai odol tu tukang ibu lo? Pakai ciri. Bapak Cika. Rahasia gigi dan nah. Lah, tu bau ni. Coba, Yuki. Intan. Ini lah wanginya mau gigi. Kalau Coba apa kau. tahu. Wah, iya seru bonnya, lama bonnya.